2003 ya ngiboshwa ngiboshelwa i-gang rape. Okay, uyazi phela yonke into yabhadalela. Ngeke sifide wena siyekele understand. I tried 5 years since from 2003 till 2007. Asibuyele ku-oledi liphi no? Gcina ngimbalekela mina Alexander zange afundiswa umuntu ngazifundisa ngavele ngambalekela umole ngingashiya umntwana phansi ngahamba ngaqala istrata. Yini lengaka mhlambe khona Njengami nje kanje ngifuna leya cheese mangabamba leya cheese bazongikhomba ngomuntu bathi na. Do you ever feel ukuthi isikhathi sivayile sikushiya? Yes. Kunje ngoba mina uvalo benginganalo kufa umuntu uthola ukuthi ulele eduze naye la. Abona Ekuyajuna kanile. yo selfiyo kaningi.